Kua rewa ake I te pai tukutuku o WikiLeaks, etahi kōrero e pāna ki te whakapai kei te ātama takitaki hia te rōpū toranga pū Māori e te pā whakamarumaru o Aotearoa ara SIS. I te taurua mano mawhā I puta mai ai he whakapai mo te rawaketanga o te wāia a te tumuaki takirua o te rōpū toranga pū Māori a Tariana Turia, me era hoki a etahi atu o te rōpū me te iwi Māori. Engari hea I ki te Premier o te wā Helen Clark, engari hoki mo tēnā. I don't know who it was who had tapped my phones, but what I do know is that the person who I got into the house to go right through the house to see whether in fact the phones had been tapped, and he used to do that work for Parliament. I got him through parliamentary services. He made it very clear to me that the kind of situation that had happened, in other words, the mere fact that the conversation could be heard through the radio in the bedroom, it was clear that there had been some tampering with the phones. E mi haro ana Tariana Turia kua pānui tia atu e nei whakapai ki te ao whānui I runga I a WikiLeaks. I tēnei wā ko Tariana Turia tētahi o ngā kai tōranga pū, kei runga I te rōpū whakahaere I te pā whakamarumaru.